Kipar Mirsad Begić svoju je prvu skulpturu napravio još u osnovnoj školi u rodnom Glamoču u Bosni. To njegovo prvo djelo školski su drugovi još isti dan uništili, ali učitelj se njime oduševio. To je bila jedna podrška, tako tiha podrška, gdje sam ja potpuno razumio kod nešto veliko za mene. Kao učenik srednje umjetničke škole u Sarajevu radio je kao crtač na arheološkim iskopavanjima. Na studije je poželio otići negdje van matične sredine. Za mene je bio veliki izazov da idem u kontradikciju da vidim sebe. Dakle, iz sredine svoje da odem u širu jednu sredinu gdje mogu da vidim sebe. Tako je kao student Akademije za likovnu umjetnost sredinom 70-ih došao u Ljubljanu. Kasnije se usavršavao u Velikoj Britaniji, no engleska uzvišenost nije mu se previše dopala. Po uzoru na Meštrovića i Plečnika zahvalio se velikom svijetu i vratio se u Ljubljanu gdje se do kraja prepoznao kao umjetnik. To je kao neki rudnik koji moraš sam da kopaš i onda da se materializiraš i da nađeš pravi prostor, a to je bila Ljubljana. Meni je Ljubljana, dakle i Slovenija, bila dovoljna da sam ja mogao da dišem. Sloveniju danas krase brojni Begićevi spomenici. Među poznatijima su spomenik ljubljanskom gradonačelniku s početka 20. vijeka Ivanu Hribaru i sporedna vrata Ljubljanske stolnice. Unatoč malom tržištu za visoku umjetnost, narudžbe za njegova djela uredno stižu. Cijeli život sam samo mislio na umjetnost, to sam i živeo i danas živim od toga, a to što ja dobijem da radim, to mora biti tako dobro da mi opet posao dođe sam po sebi. Mnogo je radio i za katoličku crkvu, što je posebice zanimljivo obzirom da dolazi iz porodice sa visokim islamskim obrazovanjem. Ja sam isto iz teološke familije, moj otac je bio hafiz. Dakle, islam ne propagira figuraliku, a ja sam jedan od najvećih poznavaoca figuralike. I to je čudo, jel? A druga stvar, da je crkva prepoznala i to je najveće priznanje. To ti je najveće priznanje da te nađu i hoće i ti to riješiš na najveći, najbolji i najinventivniji način i pokažeš sebe, to si ti. Iako je već prešao 60-tu, Begić je još uvijek pun ideja te i dalje kopa po rudniku svog umjetničkog dara.